Iyi mwumva ni radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuje mwese. Ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ibi biganiro birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Mwaramutse Eugenie, namutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya turayahera mu yavugwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Abaperezida bo mu karere k'ubuseruko bwa Afrika barumvikanye ejo ku munsi wa mbere kurungika inteko guhagarika imirwano iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Basabye kandi ko gutana mu mitwe hagati y'abariko baragwana guhagarara vuba bwango. Iyi ngingo yatangajwe na Perezidansi ya Kenya inyuma y'umubonano w'abo bakuru b'ibihugu indwi bya EAC. Ni inama yabereye i Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya. Ibiro bya Perezida Uhuru Kenyatta byatangaje ko abakuru b'ibihugu bumvikanye ko inteko z'akarere zibwirizwa kuzokorana n'igisirikare hamwe n'ubutegetsi bwa RDC zizoba zishinzwe kugarukana amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Perezidansi ya Kongo yavuze ko izi nteko zizoba zirongowe na Kenya kandi zigiye gutangura kurungikwa ku rubuga rw'intambara mu ndwi ziri imbere. Perezida wa RDC Felix Tshisekedi na Paul Kagame w'u Rwanda bari bitabiriye iyo nama yatumwe ko na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya, yarimwo kandi na ba Perezida b'u Burundi, Sudani y'Ubumanuko, Uganda hamwe na ambasaderi aserukira Tanzania i Nairobi. Ahandi havugwa irungikwa ry'abasirikare kubungabunga amahoro n'umutekano ni muri Guinea Bissau. Ibihugu vyo mu burengero bwa Afrika bihurikiye muri CEDEAO byaratanguye kurungika inteko zo kugarukana umutekano muri Guinea Bissau ejo ku munsi wa mbere. Guinea Bissau yinjiye mu ruhagarara igihe Perezida Yarusimba agira kubitwe kudeta mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Izi nteko zigizwe n'abasirikare 600 bava muri Nigeria, Senegal, Cote d'Ivoire na Ghana. Umukuru azirongoye Mohamed Al-Hassan yavuze ko zizokwiragizwa mu gihugu cyose, zizomara ikiringo cy'umwaka umwe kandi zizokongerwa ibindi biringo bibaye ngombwa. Perezida Omaro Sisoko Embalo wa Guinea Bissau yarahatswe gukurwa ku butegetsi biciye muri kudeta ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri. Ico gihe hafuye abantu 11. Muri iyo ndwi nyene CEDEAO yaciye yemeza kuzorungika inteko zija kugarukana umutekano muri ico gihugu. Tukiri muri Afrika, muri Mali haravugwa ubundi bwicanyi bw'abasivile. Abakekwa ko abajihadiste baragandaguye abasivile barenga 130 mu mpera z'indwi turangije mu bisagara vyo hagati na hagati muri Mali. Abategetsi bo mu karere bavuze ko abo bantu bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho Idialasagu hamwe no mu bindi bisagara bibiri bihakikuje. Amazu y'abanyagihugu yaraturiwe, ibitungwa vyabo birasahugwa. Abategetsi bavuga ko abishwe bari bagiharugwa gushika nejo ku munsi wa mbere. Nuhum Togo arongoye umugambwe muri ako karere, igisagara gikomeye ahitwa Bankasi, igisagara gikomeye muri ako karere, yavuze ko abishwe barenga 132 batangajwe kandi na leta. Leta yegeka ubwo bwicanyi ku bajihadiste bashamikiye kuri Al-Qaeda. Leta yagiriza ico gitero umuhari witwaje ibigwanisho w'abafulani ushingiye ku idini kandi urongowe na Amadou Kufo. Havugwa hanze y'umugabane wa Afrika, intambara muri Ukraine hamwe n'Uburusiya irabandanya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagirije Uburusiya kuzibira ingano zirungikwa ku mugabane wa Afrika kandi ari byo ngo bituma ibiciro by'ibifungurwa biduga cyane ku mugabane wa Afrika. Mu ijambo yashikirije abakuru b'ibihugu vya Afrika ejo ku munsi wa mbere akoresheje ubuhinga bwa video, Perezida Zelensky yavuze ko Ukraine iri mu biganiro byo ku rwego rwo hejuru hamwe n'impande zitandukanye kugira bagerageze
kuziburura ibivuko vya Ukraine ahari amatoni y'ingano, ariko yemeza ko ibi biganiro ata mwimbu ushimishije biratanga ku buryo ikibazo c'ikena ry'ibifungurwa kizobandanya mu gihe cyose intambara izomara. Uburusiya burahakana kugira uruhara mu kuzibira ingano ziva muri Ukraine, bukavuga ko ibihano bwafatiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi arivyo vyatumye ibiciro by'ibifungurwa byiyongera ku isi. Ku rubuga rw'intambara, imigwano yo yarakomeje ejo ku munsi wa mbere mu ntara ya Luhansk iri mu buseruko bw'ico gihugu ca Ukraine. Abagwanyi biyonkoye bashigikiwe n'Uburusiya bemeje ko bafashe igisagara ca Toshkivka, ubumanuko bw'igisagara ca Sievierodonetsk. Perezida Zelensky aragabisha ko muri iyi ndwi Uburusiya bugiye kugaba ibitero bikomeye muri ako karere. Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tugeze noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abanyarwanda bakorera ibikorwa by'ubucuruzi mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko kugabanya amasaha yo gufunguriraho imipaka byabagizeho ingaruka. Dore tugeze igihe cya mitiweli n'indurayisho, dore buno abanyeshuri bagiye gufunga. Mudukunde namwe nk'abanyamakuru, niba uri wisi niba uri wahehe, mugende mutuvuganire. Urubanda rugufiya buno katubayeho kubera nzagera hari abazantera ibuye. Kagame hari ayijyari mu birori. Uyu ni umunyarwanda usanzwe ukorera imirimo mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo kuwa mbere inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zafunguye umupaka wa Bunagana, zemerera abasivili bahungiye muri Uganda gusubira iwabo. Ejo kandi i Kigali mu Rwanda habereye inama y'ihuriro ry'abagore bari mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya muto, ntimujye kure ya radio yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Guhera ku cyumweru mu Rwanda harabera inama y'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Kuri uyu wa mbere hatangiye inama y'ihuriro ry'abagore bari muri uwo muryango. Asumta Kaboyi afite inkuru irambuye. Iryo huriro rikubiye mu bikorwa by'ingenzi bigize inama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma byo muri Commonwealth byatangiye kuri uyu wa mbere ikazasoza ku wa gatandatu w'iki cyumweru. Iryo huriro rihurije hamwe abayobozi b'abagore mu nzego zitandukanye zo mu bihugu bigize Commonwealth, bakaba barimo abahagarariye inzego za societe civile, abikorera n'imiryango mpuzamahanga. Iyi nama yafunguwe na Madame Jeannette Kagame, aho yagaragaje ko ku bufatanye bw'inzego zose bishoboka ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryaranduka. Madame Kagame yavuze ko nubwo byabaye ngombwa gutegereza imyaka 2 kubera icyorezo cya COVID-19, hari ibyishimo ko inama y'abakuru b'ibihugu ishoboye kubera mu Rwanda. This year's theme, Delivering a Common Future, Transforming for Gender Equality, affords us the opportunity to focus on 4 imperatives to move the needle for equitable development, namely women in leadership, women's economic empowerment, gender and climate change, and ending violence against women. Aragira ati, inama igizwe n'amahuriro 4 arimo ihuriro ry'abagore twatangiye uyu munsi. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni ukubaka ejo hazaza duhuriyeho tuzirikana uburinganire bw'ibitsina. Ni umwanya mwiza wo kwibanda ku nkingi 4 za ngombwa kugira ngo dushobore kugera ku iterambere rihuriweho na bose. Izo nkingi ni umugore mu buyobozi, kongerera umugore ubushobozi mu bukungu, uburinganire n'ihindagurika ry'ikirere, ndetse no guca ihohoterwa rikorerwa abagore. Umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko iri huriro ribaye mu gihe aho gufata ku ngufu abagore n'abakobwa byabaye intwaro y'intambara mu myaka 30 ishize mu Rwanda. Uyu munsi u Rwanda rukaba ruri ku mwanya wa 7 ku isi mu bihugu biza imbere mu kuziba icyuho mu buringanire bw'abagabo n'abagore. Umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland wari wakenyeye bya Kinyarwanda yashimiye u Rwanda rwakira inama ya CHOGM nyuma y'imyaka isaga 10 ishize iyo nama iteranira mu bihugu byo hanze Afrika. Anashimangira ko iri huriro ry'abagore riteraniye i Kigali ari ryo rya mbere ribereye kuri uyu mugabane. And I know we will have an empowering and fruitful discussion. And there can be no better host than Rwanda.
with her amazing achievements as a champion of gender equality and women's empowerment. Aragira ati ndizera ko tuzagira ibiganiro byubaka kandi bizabyara umusaruro, kandi rero nta kindi gihugu cyiza cyari kwakiriye inama kubera ibyo rwagezeho bidasanzwe mu guteza imbere uburinganire no guha umugore ubushobozi. Abagore bitabiriye iyi nama bahuriye mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza bagaragaje ko hakiri inzitizi zikibangamiye abagore zirimo izihoterwa ribakorerwa, kutagira ijambo ku mutungo no kuba abagore bakiri bake mu nzego zifatirwamo ibyemezo. Ku ruhande rw'u Rwanda, imwe mu miryango yita ku bagore yemeza ko hari icyakozwe mu guhangana n'ihohoterwa rikorerwa abanyarwandakazi, ariko hakiri inzitizi basangiye na bagenzi babo. Madamu Wimana Saverine uyobora umuryango w'abagore baharanira amajyambere y'icyaro Réseau des Femmes. Hano mu cyaro biracyahari, turacyafite abana b'abakobwa taragira imyaka y'ubukure bagihohoterwa bagaterwa inda. Hari n'abagore ubona bagifite ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hari iryo babakorera rishingiye ku mutungo. Hari aho usanga umugore muganira akakubwira ko ku kijyanye no kuboneza urubyaro we abyumva ariko umugabo we atari yabyumva. Ku kijyanye n'uko bakora imibonano mpuzabitsina babyumvikanyeho, ugasanga naryo iryo hohoterwa riracyahari. Umunsi wa mbere w'iyi nama wabaye nk'utungurana, aho Ijwi ry'Amerika ryageze wasangaga ibikorwa byakomeje nk'uko bisanzwe. Abitabiriye inama yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere batunguwe no gusanga imihanda byari byavuzwe ko izaharirwa abashyitsi wasangaga igendwamo n'imodoka zitwara abagenzi cyangwa se na za moto, ndetse n'abantu bafite imodoka ku giti cyabo wabasangaga muri uyu muhanda. Iyo habaga hari abashyitsi baje, ababaga bari mu nzira bahagararaga gato, abashyitsi bagatambuka nabo bagakomeza urugendo rwabo. Inama y'abagore yatangiye kuri uyu wa mbere izamara iminsi 2. Inama ikomeye itegerejwe na benshi nizahuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma 35, ikazafungurwa ku mugaragaro ku wa gatanu itariki 24 z'uku kwezi, izakomeza no ku wa gatandatu. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ese wowe aho utuye iyi nama ya Commonwealth uyitekerezaho iki? Wabisangiza abatwumva ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri adresse yacu VOA Radio yacu. Ejo kuwa mbere inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zafunguye umupaka wa Bunagana zemerera abasivili bari barahungiye muri Uganda gusubira iwabo. Abayobozi b'inyeshyamba bavuga ko agace ka Bunagana gafite umutekano, ariko se abasivili babyakiriye bati? Ignatius Bahizi yaduteguriye inkuru ikurikira. Hashize icyumweru kimwe umutwe w'abarwanyi ba M23 batangaje ko bigaruriye umujyi uhana imbibe na Uganda wa Bunagana n'uturere tuwukikije. Aho ni muri teritwari ya Rucuro mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibihumbi by'abasivile b'abanyekongore barahungiye muri Uganda bari bamaze igihe bakambitse ku rubibi ku ruhande rwa Uganda, bari bari mu gihirahiro batinya gusubira mu gihugu cyabo. Ariko uyu munsi bamwe batangiye gutaha nyuma y'uko abayobozi b'umutwe wa M23 babasabye gutaha. Aba ni bamwe mu batashye bavuganye n'Ijwi ry'Amerika. Badukoreye neza, ni byiza cyane, nta kibazo cyo mfite. Nta kibazo cyo mfite cyo kuja mu rugo, ni byiza cyane, nabyishimiye cyane. Imvura iri kugwa ikatunyagira, n'inzara iri kuturya kandi dufite imyaka. Nta kibazo, batwakiriye neza, batubwiye ngo dutahe nta kibazo, aho rogarahari. Ngaba batubwiye ngo dutahe nta kibazo, ikibazo tukihari ko dushaka amahoro, nta kibazo. Mahoro bareke imitwana abantu babone gutahuka, nta kibazo. Kica abaturage bari gutinya wenda nuko batekereza ngo ati wenda hari abazabahohoterera. Mbese hari cyo kiduterambye cy'impungenge niko wenda ingabo za government ya Kongo zagaruka bakarwana sahane twikanje umuturage mbuze kandi umutekano. Ndashaka kudutwara turi kuza tukabohoza tukagaruka, nta kibazo cyabo. Ariko hari n'abatashe kubera imibereho mibi bari barimo ahibunagana aho bahungiye, akaba ari nta yandi mahitamo bari bafite. Igitimo cyano ko tubonye ntari kuduha ameze nabi, aho tushoje turarambe ari waje nko muzo kwari amafaranga kandi ufite yawe inzu. Butwinzarira duce nda twoshobora kuryama hanze mwahiriye mvura n'abana bari kurwara inzara no kurara hanze, kurara ku maveranda hanze biri kuduteganya cyane. Turashaka turi mu rugo turindiriye umutegani gukomezamo, tuzaguma bacu muri Kongo kandi ntambara ko nigaruka niba tuzagaruka tuzanahunga.
twabaje umuvugizi wa M23 Major Ingaba uko umutekano wifashe muri ako karere n'uburyo bazatanga umutekano w'abo baturage. Amani iko vizuri sana, tutabalinda vizuri sana. Hano hari amahoro menshi, ni amahoro gusa. Umwanzi yarirutse, twaramukurikiye tumusunika kure cyane kugira ngo atazagaruka guhungabanya amahoro y'abaturage bacu. Uyu munsi twakinguye umupaka kugira ngo buri wese asubire mu rugo, atangire gukora ibikorwa bisanzwe, abana basubire mu ishuri, abantu basubukura ubucuruzi bwabo, bakore byose bari basanzwe bakora. Dushaka ngo abantu bose batahe, abari za Runyoni, Cyanzu, Bugusu no mu nkambi ziri hanze y'igihugu, bose batahe aha ni wabo, natwe turabavandimwe babo, nta kibazo dufitanye nabo. Umwanzi ari kure cyane kandi nta bushobozi agifite bwo kugaruka. Anabigerageje tuzakomeza kama banapima, tutawafuatilia mbali kabisa, banaweza kufika hapo. Ntabwo twashoboye kubona igisubizo cya guverinoma ya Congo niba bemera ko inyeshamba zikomeza kugenzura igice cy'ubutaka bw'igihugu. Inyeshamba zivuga ko ubu zigenzura ibice byinshi muri teritwari ya Rucuru. Zivuga ko kuri uyu wa mbere zaguye igice zigenzura, zigafata undi mupaka wa Kitagoma mu gace ka Busanza. Uwo mupaka ubarirwa mu birometero nka 20 hepfo y'Uwabunagana. Ibi byabaye mu gihe abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba barimo Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ari nacyo gihugu gisha muri uyu muryango, bari bateraniye i Nairobi muri Kenya gushakira umuti amatati ari hagati y'inyeshamba za M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro hamwe na leta ya Congo. Bimwe mu byavuye muri iyo nama y'abaperezida i Nairobi bemeranyije ko hahita hoherezwa ingabo z'akarere kugira ngo zikorane n'ingabo za Congo kugarura amahoro, kandi impande zose zishamiranye zasabwe kongera ingufu mu nzira za politike kugira ngo ibibazo bikemurwe no kugira ngo abaturage bumve bafite umutekano. Abayobozi bose bashimangiye ko imvugo zose z'urwango, zivangura kandi zikangurira abantu ibikorwa bya jenoside zigomba guhagarara kandi zikamaganwa n'impande zose. Hakabaho no gushishikariza abakongomani bose gukorera hamwe kugira ngo batere imbere. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Abanyarwanda bakorera ibikorwa by'ubucuruzi mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko kugabanya amasaha yo gufunguriraho imipaka bizabagiraho ingaruka. Kuri uyu wa mbere icyo cyemezo cyatangiye gushyirwa mu bikorwa ku ruhande rwa Kongo. Eric Bagirubusa yari ku Gisenyi araduha inkuru irambuye. Ni icyemezo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe mu mpera z'icyumweru gishize, ariko kigaragara cyane mu minsi y'imibyizi kuko nibwo haboneka urujya n'uruza kuruta indi minsi ku mipaka. Saa 9 z'igicamunsi ku masaha yo mu Rwanda, umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku Gisenyi wahise ufungwa ku ruhande rwa Kongo. Biragaragara ko umwuka utameze nabo kurikije n'ibyari bimaze iminsi biba. Umutekano biragaragara ko utakajijwe aha ku Gisenyi. Ijwi ry'Amerika ryabonye imirongo miremire y'abanyarwanda bari bavuye mu bikorwa by'ubucuruzi no guhahira Kongo. Bavuga ko bagiye bafite icyoba ariko baza kugaruka amahoro. Bakubangwa abanyarwanda baragerayo babica, natwe rero tukagira ubwoba. By'umwihariko ubwoba twe turabufite cyane cyane nk'abasunitsi, ntabwo tukigera muri Kongo. Nagezo ndacuruza, abakongomani nda kibazo bari kuvuga ngo abanyarwanda ndabazongera kutwiyenzaho, ariko tumeze neza, nacuruje ndagurisha, dore ndahiye ku gihe. Imirongo yagaragaye kuri uyu wa mbere yari yiganjemo abagore kuruta. Basaba ko kubera ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi bitaba intandaro yo gufunga imipaka kuko bishobora kugira ibibazo by'ubukene ku mpande zombi. Ibibazo byaboneka kuko turya tuvuye muri Kongo, ubu si twakuraho minerivare z'abana, twarya gutese. Ubwo rero byaba ari ibibazo, ahubwo ni ukuturwanaho bakareba uko babigenza. Babigenza gute? Urashaka kuvuga iki? Nyine ntibafunge bakatwongera n'amasaha, dore saa 9 ubu ngubu nibwo abantu baba batangiye gucuruza, nibura bagashyira saa 11. Impamvu muri Kongo tujyagayo no Kigoma habaga umuvumba gusumbya mu Rwanda. Yewe njuruzagayo imboga ibiki yo natembeje, ni ngo kungurana ngo guhumbya. Mu gihe no mu Rwanda ugomba kwicara n'imisi 3 gashira unicaranye basi, nta muntu wakugurira. Abana twabishurira mitiweri ndi bakwiga, bese bafunze umupaka baba baduhemukiye cyane. Mu minsi utakoraga mwumvaga bimeze bite? Bese twumvaga dufite amahoro makeya, ariko bawufunze burundu twabaho nabe, abana bamayibobo, natwe ubwacu twakiba, ndarucuruzi no ducuruza yo ngo tubone.
aha ku mupaka muto wa Gisenyi uzwi nka Petite Barriere haboneka cyane amakoperative y'abamugaye atwara ibicuruzwa igoma, ayo agira n'abandi bantu bayasunikira amagare. Abayakoramo nabo barasanga kugabanya amasaha y'imikorere bari basanzwe batahiraho bizabagiraho ingaruka. Ibyo bintu bivuze ko dusobeze nyuma mu iterambere, kudukoma mu nkokora mbese. Gute? Ubundi gukora umuntu akagarukiriza saa 9 ntacyo yakwiteganyiriza. Ubuvugizi bakatuvuganira wenda bakajya bafunga nka saa 10 nk'uko bafunga saa 12. Naho bitabaye ibyo inzara irica abantu. Ngaruka zirahari kuko niho twakoraga kugera saa 12 bakaba bari gufunga saa 9, akazi kagihari, byumvikana ko natwe ingaruka turazifite. Akazi ntabwo turi kugakora nk'uko bikwiye. Birashobora nkatwe abakarani cyangwa abasunitsi ntawe ugira isaha aboneraho akazi. Hari akazi ka saa 8, hari akazi ka saa 7, hari akazi, bivuze ngo akazi kose kari nyuma ya saa 7 ntabwo turi kugakora. Ku ruhande rw'abanyarwanda bakorera ubushabitsi mu mujyi wa Goma n'ahandi bagasaba ko abanyapolitiki b'ibihugu byombi bakwicara bakavugutira umuti w'ibibazo bihari. Bakumvikana, Kagame akumvikana na Gisegeti, iyo mitwe bakagenda bakayasha, asigaye twareba ukuntu twabaho. Kubera urubanda rugufi yarurahapfiri. Dore tugeze igihe cya mitiweli, nindura yishura. Nawe nta numwe urishura mitiweli. Dore buna abanyeshuri bagiye gufunga sigiza mu cya gatatu. Mfite abana 3 n'ibihumbi 30. Ntayo mfite ndayakura. Mudukunde namwe nk'abanyamakuru. Ni buri wisi ni buri wahehe mugende mutuvuganire. Urubanda rugufiya buno katubayeho. Kubera nzagera ari bazantera ibuye. Kagame ari ayijyari mu biro ukumva se bidakomeye. Igihe twageraga ku mupaka uhuza ibihugu byombi, Ijwi ry'Amerika ntiryabashije kubona abanyekongo ngo twumve icyo bavuga kuri uyu mwanzuro wafashwe n'igihugu cyabo. Intandaro y'ibi byose ni umutwe wa mama 23 urwanya ubutegetsi bwa Perezida Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kinshasa ishinja Kigali ko ari itera inkungu uwo mutwe. Ni ibirego u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize nibwo umusirikare wa FARDC muri Kongo yishwe arashwe ku manywa y'ihango n'inzego z'umutekano z'u Rwanda hano ku Gisenyi, ku mpamvu igisirikare cy'u Rwanda cyavuze ko byakozwe mu mugambi wo kwitabara kubera ikiswe igikorwa cy'ubushotoranyi bw'uwo musirikare. Uyu mutwe wa mama 23 watangiye kumvikana mu mwaka wa 2013, nabwo Kongo ikavuga ko uterwa inkunga n'u Rwanda. Kuvugwa na n'ubu ntaho u Rwanda rwigeze rwemera ibyo birego. Ijwi ry'Amerika, Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3 Ijwi ry'Amerika. Kuri internet ni kuri wa@radio.voa.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Igira hirya ariko mata. Winyegera ariko. Abanyabugongera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe. Ngo jewe duwibugo. Yego rata. Uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka man. Shofe, wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiye bugo. Wiki? Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi. Ya baba. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Mwari muduteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije. Nimuze gucikwa nibiza gukurikira. Tubashimire rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro. Byari bihagarariwe na Edi Rwema, Dieudonne Cyubahiro ni washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose.